lekala la tshireletso ka monageng le tlhole le kopane le go bolela le setšhaba la mathomo ga e sa le dikgaruru tseo di phatlaletse go le naga di thomile le go eleditse gore go isiwe maswafo fase go rena khutso gape ka monageng empa le tsona dikgoeletso tseo di bethisitswe phefo merusu e tswela pele. South Africa is a democratic state that is governed by the Constitution, as the President stated in his address to the nation last night. Go boletswe ga go dirwa dinyakišišo go tlhatha gore ke bomang bao ba gotlheletsang seemo se. Bangwe ba supile batlhankedi ba peleng ba lekala la tshireletso ya mmušo le maloko magolwane a ANC ao a leng lehlakoreng la Jacob Zuma. For now, I don't think there is an indication that there should be a state of emergency. Besides, when the time comes, informed by intelligence gathered and coordinated by the three entities, then the president will usually is advised, and then the president will then declare a state of emergency if a need arises. Ditona di ganne gore ba paletswe ke go lemoša sephodisa pele ga nako ka ga dikgaruru tše go thibela go phatlalala. Our responsibility as SSA is to gather information, correlate information, package it properly for a client. It becomes intelligence and we hand it over to law enforcement or a department that so needs that information. More than that, there's nothing that we can do. Go le bjalo tona ya maphodisa o retile ka mo maphodisa e tshwereng ka gona ga e sa le tlhakatlhakano ye e thoma. No amount of unhappiness or personal circumstances from our people gives the right to anyone to loot, vandalize, and do as they please and break the law. Mašole a dikete tše 250 a phatlaladitšwe le diprovense go thuša maphodisa go šireletša meago ya mmušo le e mengwe e bohlokwa.